kandi iyo bavuze ngo yavuze twese zo twama dukoma amashi tukaba ngo Imana ishimwe ko yagiye mu ijuru. Nta uzuvuga uzuja mu ijuru, hazahaja mu ijuru wizeye. Yavuze tiyovuga Yesu kuko yovuga nyine ngo nasiganye kakadeni kandi nyine tubanze dushambura ayo mapera kazamuvuga ibyo bintu. Semene amen amen. Tugategereza ngo bazaguhamya gutyo ya wewe uzasinzirira ni uzakangukira aho uzasinzirira. Erega umuntu yose mukazagasinzira amukubita cyangwa akanyerera akavunika agafa atavuze ariko yasinziriye muri ye. Erega Yesu ntaba mu ikanisa, Yesu aba muri twe. Tuzatumujana erega nofa hano mbavuye none iryo vuga ryavuye n'inama zabaye kugira ngo berekana ko abantu bose babaja mu ijuru. Tubanze dushambure muri haleluya 3. Ayo makuru atari ijambo ry'Imana timukayemere. Ico birivuga ngo aho umuntu azasinzira niho azakangukira. Ngo Imana ngo izazanana ngo na Yesu ngo nababandi bose basinziririye muri we. Nibo Yesu azoza. Yesu azozana basinziriye muri we n'ukuri. Nimba mwongera atarasinziriye muri Kristo Yesu tazozana na Yesu. Ariko kandi nimba yarasinziriye muri Yesu amagambo y'abantu benshi ukeneye Yesu wamwongere. Imana y'umugabo wawe nutayiringira uzonebwa tuzoja mu ijuru. Tukagigendere ngo amafye ngo umugabo waje ngo yakoreraga Imana utayikorera uzabura umubeshi. Imiryango gukiranuka no kumukiranutse no gukiranikwa no kumukiranukwa usibye ko yasengeye uruzaro rw'indi ruzokena. Haleluya. Semene amen. Haleluya. Uruzaro rw'umukiranutsi ntiruzarukena. Nugo gufatwa nabi. Ndabizi ko mu Banyamurenge imfubyi nziza zifatwa neza n'abafakazi. Ndabizi. Kandi muzamuve igice Batesalonike ba mbere ndavuga ahantu hatoya cyane ibice 4 ku murongo wa 13 no 14. Abandi baraza kuganira andi magambo. Ariko bene data tidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'ababandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Amen. Tugiye kuganira ijambo ritoya cyane rigufi cyane rivuga ngo aho umuntu yasinziririye niho azakangukira. Aho umuntu yasinziririye niho azakangukira. Amen. Tazo guhamya ibintu byinshi. Aho umuntu azasinzirira niho azakangukira. Hanyuma twahimbaje Imana umutima urambwira ngo mvuge izo mwungeri yakoraga. Tugiye kuganira umwanya mutoya hejuru gusenga. Kuko tugomba kuvuga izo yakoraga ndetse zabana ngombwa tukabyigana. Semene amen. Ariko ijambo rikomeye cyane aho umuntu azasinzirira niho azakangukira. Uzasinzirira neza muri Yesu azicura gutya
yisanga ari muri Yesu. Uzasinzirira mu mwijima azakanguka gutya asanga ari mu kiziba. Nta bintu zo kuvuga ngo yaruku aho umuntu azasinziririra niho azakangukira. Tumpe Bwana tukufu. Haleluya. Nta magambo menshi yo kuguhamya. Oya, aho uzasinzirira niho uzakangukira. Ngo Yesu ngo azazanana n'abandi bose ngo basinziririye muri we. Kandi abasinziriye bumva nibo bazongera kumva. Reka tuvuge hejuru yo gusenga gatoya. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino. Rangurura amazi utangariza abafite intimba. Bwira abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Hatukuze umurimo mwungeri yakundaga no gusenga. Ndababwira imbaraga ziba mu gusenga apana zimwabzinye mwisi yo mu mwuka. Gusenga kuza gutabara, kuza kwirukanka. Mwungeri umurimo yagiraga yakazasenga nijoro mwisi yo mu mwuka. Imana ikamubwira ngo tabara kwa runaka. Rangurura mazi utangariza abafite intimba. Bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva we. Rero iyo umuntu w'Imana asenga, yasenga ari nijoro, yasenga ari mu kumanywa, yasenga ari nijoro, yasenga ari mu kazi, yasenga yayage mwisi yo mu mwuka, Imana izimukoresha gutabara. Umurimo w'abasenzi no gutabara. Niba Imana izikoresha kugira ngo atabara abera. Amasengesho yabera ni Imana izikoresha kugira ngo igutabare wewe. Uko umuntu ataza amasengesho amurinda, ni kutazi naho amasengesho yawe abazarinda. Mwumvise? Uko utazi amasengesho akurinze wewe, uko utazi amasengesho Imana izikoresha kugira ngo wewe urindwe, niko n'amasengesho yawe utaza Imana izikoresha ngo barindwe. Nico gituma amasengesho mwisi yo mu mwuka Imana iziyakoresha ngo itabara abayo. Kujya Satana azayoherereza umuntu akamubwira ngo genda mu bijombo uje kuroga runaka. Nico gihe iyo abantu baya basenga Imana izayereka abasengesho kavuga ngo mutabara, muke mutabara, hashaka tabara, mutabara. Amasengesho yabe ni Imana izikoresha mwisi yo mu mwuka. ashobora guhindura. Shout hallelujah. Hallelujah. Nimba umutima nayo murindisha umuhana, bivuga ngo mwisi yo mu mwuka nitwara iteye ubwo. Nimba umutima nayo murindisha ikanisa, umwana mutoyo utazwi mu ikanisa, Imana ikamurindisha ikanisa, bivuga ngo mwisi yo mu mwuka ni umunyembaraga udashobora guhanga. Niso tubeba ngo n'umwana mutoya uzi gusenga tazagira ubwo. Nukuvuga ngo ya masengesho usenga kumunyatege nkeya cyane mwisi yo mu mwuka ni imbaraga ziteye ubwo. Niso tubaza ngo twara mu busi, bamubuze gute? Nuko mwisi yo mu mwuka ari umunyembaraga. Mwisi yo mu mwuka ari umunyembaraga. Semeni amen. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Niso tuma rero mwungeri yapfuye ari umunyamasengesho, Imana yamukoreshaga gutabara be. Ari naso kintu gikomeye abayumva bagomba kutugira ubuhamya bw'imirimo yakoraga, turebe nimba dushobora kwigana natwe. Nimba yakazayerekwa neza, tumenye abayumva basaberekwa nabi bigire kuri mwungeri. Nimba yakazatabara nijoro babitubwire natwe abayumva bataza bagenda nijoro gutabara abandi, mumenye neza kuko abandi twari zima
zazigenda ijoro kuja gutabara. Nubwo usinzi hari abandi Imana izikoresha nijoro bagatabara. Tumenye niba yakaza yakifaranga, niba atakaza zaka, abaza bazaka bose bamenye ko ari abana b'Imana batakaza bakifaranga. Nimba yarabanye neza n'umugore wiwe, tumenye neza abanyumbe batazi kubana n'abagore ba tumwiga. Ngo nibwo buhamya bwe dukeneye kugira ngo turebe nimba twogera ikirenge mu kiwe. Ibyo yari yarashoboye twebwe tutarashobora. Dutera haleluya gatoya. Haleluya tukushwa Bwana sifiwe. Erega Bibiliya twayiherewe kuyiga, nukuyiga. Erega kuyisoma ni kimwe no kuyigana ni kimwe. Bibiliya yabereyeho ngo dusome imirimo ya Dawudi natwe tubiga. Ibyo bakoraga natwe tuzigane kubikora. Nicyo Bibiliya ivuga, no gusoma no kwigana icyo yavuze. Eko biva ngo uva ijambo ryanje akagiga ngo agereranywa n'umunyabwenge ubasizuye ku rutare. Ngo imiyaga n'imivugo bizabisa ngo byikubitaho ngo bigasangira komeye. Amen amen. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino bazitegereje gutabarwa. Mangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo iyo duseze. Ese ko muri bukamwungeri ahubwo mukagera ikirenge muzi ibyo yakoraga. Yari umunyamasengesho. Wewe uzusenga cyangwa nibiza hano gusa ngo bamenye kuri umuyungu, ariko iwe yari yarafashe gusenga k'ubuzima. Gusenga n'ubuzima. Iyo umuntu yagizwe gusenga ubuzima asaba intwaro y'Imana. Imana izimukoresha, Imana izimurindisha umuhana, Imana ikamuhindisha imiryango menshi, Imana ikamurindisha ibintu biteye ubwoba, kubera kuko ari imbere y'Imana, kubera ko ahora imbere y'Imana asenga. Umuryango muhora mwibuka mwungere, edayere mwemera ibyo yakoraga, mwemera imirimo yakoraga, cyangwa mwamwita ngo yarasaze, ngo yabaye akaya, ngo yabaye ikirara. Mwuka yarambwiye ngo ukomeze, nguko utazi icyo Imana yavuze ku muntu ngo ntukamuvuge nabi, ngo kuko ngo Imana yari yabwiye Abrahamu ngo kugize umugisha, ngo kandi ngo uzokuvuga nzomuvuga. Za gusanga abantu benshi baza bavumika bitewe no kuvuga abandi batazi icyo Imana yabavuzeho. Mu muryango mufashe mwungere ikintu ku mwana wanyu cyangwa ku mugaragu w'Imana cyangwa ku mukozi w'Imana. Twebwe ntitwaje kumwibuka nkamwungere, naje kumwibuka ku mugaragu w'Imana, umukozi w'Imana wasenze, wataramye kugira ngo natwe tuzasinzirire mu gitara. Nanze zasinzirire mu gitara. Aho umuntu azasinzirira niho azakangukira. Ntazabindi za kuvuga ngo se yavuze, oyaye nta kuvuga bibaho, n'ugusinzira gusa. Nicyo Bibiliya zivuga. Mwari mwumva Bibiliya ngo yavuze, oya ni ibyanyu by'abanyamurenge. Kandi bavuga ngo yavuze tugakoma amashi, kandi bavuga ngo ntiyavuze abantu bagasa nkaho baguwe nabi, kama aragiye neza kubera ko atavuze. Kandi kugira ngo abantu bemere kuko yagiye mu ijuru, haza haba inama y'abantu bo kugira ngo haboneke umuntu yabwiye, bakamuha ijambo ngo yaravuze. Ayo ni amapepo, n'ukwezi umuntu kugira ngo, kandi iyo bavuze ngo yavuze twese so twama dukoma amashi tukaba ngo Imana ishimwe ko yagiye mu ijuru. Ntawe uzuvuga uzuja mu ijuru, hazaja mu ijuru wizeye. Yavuze tiyovuga Yesu kuko yovuga nyine ngo nasiganye nk'akadeni, kandi nyine tubanze dushambure ayo mapepo kazamuvuga ibyo bintu. Semene amen amen. Tugategereza ngo bazaguhamya gutyo, ya wewe uzasinzirira ni
uzakangukira, aho uzasinzirira. Erega umuntu yose mukaza agasinzirira muri amukubita cyangwa akanyerera akavunika agafa atavuze, ariko yasinziriye muri Yesu. Erega Yesu ntaba mu ikanisa, Yesu aba muri twe. Tuza tumujana, erega nofa hano mbavuye. None iryo vuga ryavuye n'inama zabaye kugira ngo berekana ko abantu bose babaja mu ijuru. Tubanze dushambure muri Haleluya 3. Ayo makuru atari ijambo ry'Imana timukayemere. Ico birivuga ngo aho umuntu azasinzira niho azakangukira. Ngo Imana ngo izazanana ngo na Yesu ngo nababandi bose basinziririye muri we. Nibo Yesu azozana. Yesu azozana basinziriye muri we n'ukuri. Nimba mwungera atarasinziriye muri Kristo Yesu tazozana na Yesu. Ariko kandi nimba yarasinziriye muri Yesu, nubwo umuryango wa mupinga azazana na Yesu. Yesu azamuzana. Yesu azamuzana. Yesu azamuzana. N'abandi bose bapfuye mubatuka, abandi mutamenye ibyabo, nimba barafiriye muri Yesu, n'ukuri muzatangara. Yesu abazanye. Yesu abazanye. N'abandi mukiri imanza batazabaza mu ikanisa. Timuzi umunsi azafa nimba azafana na Yesu. Muzatangara cyane mubonye ababaga imbere babaye abanyu, n'abari inyuma babaye abambere. Niko ijambo ry'Imana rizarifa. Muzatangara cyane. Abangaba birirwa hano mu ikanisa naho nabagome, nabatasi ubwami bw'Imana. Tibazabona Imana. Uriya mucira urubanza hanze. Timunzi musi Yesu azinjira mu buzima bwiwe. Timusi ahazasinzirira. Kandi ntidukeneye kumenya aho asinzirira. Oya, ni wewe ugomba kumenya aho uzasinzirira. Nubwo abantu bo usinzirira mu kabari baza bakweza bakagwira mu ikanisa. Kuba mu ikanisa si ikimenyetso cyo kuzobona Imana. Ikimenyetso cyo kuzobona Imana ni ukwizera Yesu. Akaba muri wewe, ukagendera muri we, akagutunguka yobogo n'umwuka w'Imana. Rero mwungeri mwaye muvugano tituzi ku muryango umunsi, kandi umwuka yarambwiye ngo guhamya umuntu. Mwumva ikindi gitangaza, ubu nyine pfuye abanzi mwebwe munzi hano mwovuga ngo yari umukozi w'Imana, ariko Gidurayi abanzi bazi nk'umwambuzi. Mwamwumva ukuntu kuko umuntu azwi n'abantu benshi. Uzi ko twakwirikana mu ikanisa abandi tukaja kwibana nijoro, noneho mu ikanisa bavuga ngo yari umukozi w'Imana, abandi twibanye nijoro. Abandi twahimbaza Imana, abandi twagiye ikuzimu, turabana ikuzimu. Hanyuma Imana ngo yagiye abandi hariya bamuzi ko bazabirirwana ikuzimu. Kandi umwuka aravuga ngo timugacira urubanza. Iyo umuntu avuze ngo uriya muntu yagiye mu ijuru, abahindutse Imana, kuko Imana niwe mucamanza mukuru. Twebwe no kubahamya ibyo twababonanye, kuko uko wambonye sikundi yambonye. Wowe mpamye ukunzi, unda mpamye ukunzi. Sinzi ahandi iriya nagiye nambuye tuzi uko banzi. None tugahura mu ikanisa mutazi umuntu uri muri mica. Nico gituma Imana niwe mucamanza. Umuntu nazoza apfa muzamumuhamye ko mwamubonye. Kuja mu ijuru no kutaja mu ijuru nuko Imana umucamanza. Semene amen. Inyana ukuri. Kuko hari abantu benshi mwahamije ko bagiye mu ijuru batagiyeyo. Mubabanya kinyoma murabesha mu ikanisa. Ese nyine basi kuraga ngo ukundi mwe munzi gusa, mwobona abandi banzi mutanzi, bosanga banzi ukundi. Naho naraye ntimuhazi. Muziyo naraye, muziyo naraye, aho nararanye n'abandi. Tuziyo waraye, oya wararanye n'abandi. Hari abandi bakoze aho waraye. Ikimana dusaba no guhamya umuntu kumuzi gusa.
reka dusenge ndangise. Hari indirimbo yanjemwe ivuga ngo gumana nanje hanyuma ndangize mbasengere. Uyu munsi umukara yambwiye ngo aho umuntu azasinzirira ne azakangukira. Uzugenda ugende uzumenya ngo aho uzasinzirira no uzakangukira. Abasinziriye muri Yesu bazakangukira muri we. Gane muririmbe twumva iryo jambo. Gumana nanje kuko umusukuze dore urije mwami nagushaka nimbona bose okumfasha tugomane mwami iminsi yose bangushaka yo satani gusenga no Yesu araga gusenga nuko icyo kimenyetso cyo gusenga nukubana na Yesu nukugumana na Yesu waba wawujya waba gumana na Yesu niko gusenga kandi iyo umuntu agendana na Yesu mu mubiri azasa nk'umunyantege nke ariko mu isi yo mu mwuka abamubona bakazababona Yesu nimbura abandi bose okumfasha tugumane mwami singira umwanzi ubushobozi bwinshi bovuga ngo yari umutunzi cyane ariko mu isi yo mu mwuka yararinze umuhana mu isi yo mu mwuka yari umudugudu. Haleluya. Yari umudugudu urangiza ikana abadayimoni. Naratanga nushaka nubwo wogenda ikuzimu kazusengera mu rwara dayimoni zigutera kubera ko mu isi yo mu mwuka uburitara umudugudu urangiza ikana baba bakurangiza mu isi yo mu mwuka ukusuka umusa musa nabo musa mu mwuka. Nicyo gituma Imana yabwiye Gideyoni ngo wamunyembaraga we jewe umuherezi umukene jewe ariko Imana yamuraba guca mu isi yo mu mwuka kamwe ngo wamunyembaraga erega suko abantu musa mubabona babandi musa mubona basuzuguritse bahimbaza Imana barara mu cyumba base sikuriya basa maso y'Imana nintwara Imana izirindisha umuhana Imana ikarindisha itorero. Gumana nanje kukusukuze dore burije mwami ndagufya. Haleluya. Bora abandi bose bokumfasha Hallelujah. Paulo yavuze ngo dusana bakene ngo
twigishije bese ndio ngo nubwo ngo dusa n'abasuzuguzi ariko ngo umuntu uzusenga mwisi yo mukani kirangira umuntu uzusenga nico tuma imiryango ihagurukiye abasenga nico gituma imiryango ihagurukiye abasenga nuko mwisi yo mu mwuka ari bihangange barimo barisha imigambi yawe nusenga usamenya ko amasengesho yawe atari yagufasha oya tuzuzurara ninjoro asenga ukoroherwa nawe amasengesho yawe tuzaba abimana izitabara nico gituma umuntu agomba kwimenya iwo mu mwuka ukamenya ngo nimbura intwaro y'Imana uri umugabo w'Imana nubwo batokumenya nubwo batomenyekana mu muryango nubwo okena ariko mwisi ya mu mwuka Imana izi gukurindisha Imana ikavanga mu mudugudu muri umoja umugabo wanje hari amahoro akarere kose kubera umutumwe gusa uri mu mudugudu akarinda akarere kose kumuratekereza ngo ni umuntu uteye gute mwisi yo mu mwuka urinda akarere kose abadayimoni ntibatera akarere kose kubera umugabo umwe cyangwa umugore umwe cyangwa umwana umwe ujyanye muri uwo mwana zana n'imbaraga zawe uzuduhembu turakurinde amasaha akwigana mwungari abandi bagiye mu mateko abandi bagiye kutababarira abandi bagiye mu imiryango yagiye mu mateko akwigana umwami w'Imana mwana w'Imana imiryango igaterana timukagwane kubera mwungere mugaragu w'Imana muzopfa ibyanya ariko ntimugafe mwungere mugaragu w'Imana zana n'imbaraga zawe namunagani nyenye namwe bayumva musamuzana ibibazo bigesho kwibuka mwungere mugaragu w'Imana imiryango mwakwiganye gusenga kwe mukava mu magambo mushe gusenga nijyari yagiye mu manza zanyu simbizi ariko ndakeka ko batazaga mu manza zanyu ngo yivange mu bintu by'imiryango ni gute mwivanga mu rufugo mukiranuzi kandi nico gituma imbaraga z'urufugo mukiranuzi ruzarukomeza rukashikashika rugakomeza rugakora imirimo mu muryango kandi ntiyafuye mwungere ikimenyetso nuko Yesu ariho nico gituma Eliya na Musa biyeretse Yesu ese abazimu bazabiyereka abantu ko umuntu wapfuye adakijijwe umuzimu we uzuza mwizera ko imizimu y'abantu ibaho yabashije ibaho umuntu wapfuye akaza mu isi y'umwuka akiyerekana abantu nimba bihaba siko bimeze nabera ati bavuye mu mubiri ariko mu isi yo mu mwuka barahari mwisi yo mu mwuka ni bazima tumpe Bwana tukufu haleluya zana n'imbaraga zawe uzuduhembu turakurinde amasaha bamwe bakavuga ngo yari uwacu abandi ngo yari uwacu abandi ngo ni uwacu umuryango abayumbe nabo bakavuga ngo ni uwacu ikanisa rikavuga ngo ni uwacu ni uwanyu hehe ni uwanyu muramuzi stop ngo ni uwanyu ni uw'Imana yaremye ijuru n'isi muzi iyo yakaza asenga mwakaza mubana mwakaza mufashanya waruzi ya sarara muzamufiki ni ibyanyu ntabwo ari mwungeri ni ibyanyu mwayamupfa tubanze dushambire ayo maneno yo gupfa mwungeri turatera hari b'icumi
ku mpande zose, amakanisa, abayumbe, imiryango. Mwungere si uwanyu, n'uw'Imana yamuremye. Kandi yaza kuba ari uwanyu ntimuba mwararetse agenda, n'uw'Imana yamukumbuye. Turashamburiya, ntimukongere kuzana amaneno mu rufu rwa mwungere. Dushamburiye amawaso, kandi nimba hari nayo mwazindukanye nayo turayashamburiye. Timuri n'abakristo, nigute abantu burakara umunsi wo kubika umwami Yesu. Tubanze dushambure hariya 10, hanyuma turangize. Haleluya, 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 abandi barisaje mwamungari yaruwa uwanyu hehe abandi ngo bitaje zana imbaraga zawe uzuduhembure turakura kurindi amasa heza. Haleluya, haleluya. Nico gituma no mu buhamya bw'abasita timukongere kuvuga ku gatuti ngo hari bamwe batabishakaga. Oya, ayo ni amapepo wawuzana gutera mu bantu. Ico twaje kuramya Imana no guhimbaza Imana. Amakuru yo kutubwira ngo hari abatabishakaga nayanyu muyagumaniyo, ariko ntimuyavugire ku gatuti k'Imana. Ku gatuti k'Imana azavuga ubuhamya bw'isho yakoraga. Tubanze dushambure umuryango, tutere haleluya, no kubasengera. Gushambura izina ugusenga. Semene amen. Haleluya, 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 haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Nawe ngawuzofu ndio kwibuka, ngawuzofu ngawufa none turene nimba tuzokwibuka. Ngawe ni mufena ngabayumbe ngawe ni mufu, abashumba babagwanira mwunge ni mufu, turene nimba tuzobibuka. Gumana nanje kukumusuku. Muhaguruke dusenge ndangise n'ahandi tugiye kurusha burije ndagushaka bose bufashaka ugumane mwami ose bangushaka iyo satani wabasha kutabara mwipfa ryanje haleluya. Nukuri ukeneye Yesu kwagumana nawe. Aba mama ukeneye Yesu, ukeneye amagambo y'abantu benshi, ukeneye Yesu wamwungere Imana y'umugabo wawe. Nutayiringira uzonebwa, tuzoja mu ijuru tukagigendere ngo amafye ngo umugabo waje ngo yakoreraga Imana. Utayikorera uzabura umubeshi. Imiryango gukiranuka no kumukiranutse no gukiranirwa no kumukiranirwa. Usibye ko yasengeye uruzaro rw'inti ruzokena. Haleluya. Semene amen. Haleluya. Uruzaro rw'umukiranutse ntiruzarukena. Nubwo gufatwa nabi, ndabizi ko mu banyamurenge imfubyi nziza zifatwa neza n'abafakazi, ndabizi. Kandi muzamuvuga igihe gusa cicunama ariko ntimuzi nibazajya benshi, kubera ko abanyamurenge bataza agaciro k'imfubyi n'umufakazi. Mwomenya imbaraga z'imfubyi n'umufakazi, twese twoza tubagwanira kugira ngo tubiteho, kuko abita ku mfubyi n'abafakazi bese ukoze ku mufakazi gute abakoze mu mbone y'Imana gute. Twe twakuze turi imfubyi, abari abana tukagira ikibazo n'ab'Imana, sinababasita n'abana b'Imana.
kumurarerera gusa Imana. Timuzabe Imana izokura mu bariye. Harimo imbaraga z'Imana, harimo abakozi b'Imana. Semename. Hallelujah. Umuntu wese uzuvuga umupfakazi nabi, imiryango musoge inkazamwungere. Nubwo nyine tuzi nimba zigihaba kubera maye yazijanye. Muzehe mufata abana bamwungere nabi, biraramwe ngo icyo ushaka ko bakugirira ariko nawe uzagirira abandi. N'abandi bafite imfuzi n'abapfakazi mu miryango, nubona musuzugura umupfakazi uzomenye kudusuzugura Imana. Nubona muzamufata imfuzi nabi mukajya ibintu zabo mukabariganya baramubamwungere babanyabajana. Timugakore ngo muriganye, ni muriganya namwe Imana izabariganya. Icyo mutabiba nicaza sana. Sinzi amagambo mvuze, ariko aho umuntu azasinzirira ni hazakangukira. Tubanze dushamburiye. Amen. Hallelujah. Dutere haleluya. Dutere haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Mana data, Baba, Mana igira neza. na utukufu. Ndasabira bene data, turi hano mwe turibuka mwungeri uwo hamagaye Mana mu gihe cye, wamukoresheje imirimo yo gusenga no gutabara imiryango no gutabara ibintu bikomeye cyane. Mana umukoresha imirimo ikomeye mu bihe byo gusenga, wamukoresheje umurimo wo gusenga Mana kugira ngo wiheshe icubahiro Mana. Hari imirimo ikomeye yakoze zatumye izina ryawe rihimbazwa kandi rihabwa icubahiro Mana. Niyo mirimo twaje kwibuka y'umugaragu wawe, nico gituma mu gitabo cy'Imigani ibice 10 ku murongo wa 7 haravuga ngo kwibuka umukiranutsi ngo ni umugisha ukomeye. None Mana data, kweresa imiryango, kweresa umuryango wa mwungeri mu rusaro rwiwe, wongere kandi uhagurutse intwari nka mwungeri Mana. Mu rusaro rwiwe wongere uhagurutse abandi Mana uzakoresha imirimo. Turatetekesha na amajwi yose, induru zose zishira hejuru kugwanya umunsi wo kukuramya no kuguhimbaza Mana. Urupfu rwa mwungeri Mana ruduhesheje kukuhamya. Urupfu rwa mwungeri Mana ruduhaye umunsi wo kuramya no kuguhimbaza Mana. Nanje mwa uzampe urupfu rw'abakiranutsi Mana. Nanje uzampe gupfa urupfu rw'abakiranutsi Mana. Nimba Mana we tuza tukareka ivyatsi tukaza kuguhimbaza Mana. Ku rupfu rwa mwungeri agahuza abagabo n'abagore, abantu bakareka imirimo ya bakaza kuguhimbaza tugahamya izina ryawe. Nanje uzampe gupfa urupfu rw'abakiranutsi Mana. Sabiye buri muntu wese uri hano ngo bagukunde kandi bakwizere, kuko aho umuntu azasinzirira ni hazakangukira. Urakoze kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.